Vah yani verdi. Ne ettiler? Oğlan şey. Oğlan. Ece be erkel var mı? Ne mal oğlum? İçinde kalkın böyle yarana sıyır atıyor. Oy sana alın göreyim. Allah. Ve go oydet ve Ece be idit normal lalla. Hey kalkımdır da. O dost men injenerçilik okuyan, 2 yıldan yeni adam öwürleyen, 4 yıldan beri ekonomist okuyan, entege maymun olamak yoktu. Ne teret, saç kalmadı, düşüncem alma, anmak bir şey yok. Çından. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Apşagaoy. Yok kvartirowy. Yok fakma. Apşagan nämesowy. Apşagan? Hemme de adam kovşon. Onçudan soň goýberýärmi wagty oşo? Kovjayal varmalı yani. Gördüňdämi? Hay zato apşaga ardan. Näme? Şumuňa öz patsanlykda ulal wesen ýeriň o bilen dok şonu billet. Ay zedelen oturmanla her kim bilerler öğrene değil oğul. Ne bu oğul? Bağışlar. İşin bu yok cay. Yo dine kanyak. Böyle. Avo kadırlı adamlar. Men geçen hepde pon buhal ettim. Şu sebeple mene şu güne çenne kalman yattım. Indi bana şoň üçin kalman hani bir tutuplar bolar mı? Bollu balam. Qaydaly. Sen bir dere oğul ekenin bilýärmi şonu? Yekece paçka. Olam kent. Özüňden bilip getirmäsiň çäli bir ýyl garaşdym. Pik bak. Anori başkanım şormişim arabali digar dunmaz sigarmışım arabali Anori başkanım şormişim arabali digar dunmaz sigarmışım arabali Ay bali yar bali arus kaşanga bali das bichodar nazani mor bali shema bali Ay bali yar bali arus kaşanga bali das bichodar nazani mor bali shema bali İnşallah can inşallah ana khurpa tubshala baba tu sayda gora wartu khuyori biara khuyara mishyak bala mishyak gandar
çak arjo darbişa bibina mala sari dumbalı biçina arjo darbişa bibina sari dumbalı biçina borwasen nizo gandi biyara bali bigardun maglisi garmiş mola bali borwasen nizo gandi biyara bali nimisam no mei adrish mola bali ay bali yor bali और उसका शंगा बले दस पे चादर न जाने मुरबल से मावल gidiş Ben seni seviyorum. Aşık oldum ben sana. Ha? Çınım mı? O çınım. Ben çınıma gideceğim. $100 var mı? Мы ждали со времен Нагана. Финал. Вновь корвалолограммы мы принимали все для сердца. Хотя казалось, хули, немцы. А те прошли шведов и Канаду. Въебали всех, кого им надо. И кто вдруг ждал простой финал, смотрел и лишь охуевал. Первый период. 1-0. Пиздец, забили гол. Ну, наконец. Потом хуяк. И вот 1-1. Не отпускает, сука, Бундестим. Ждала, когда 3-2 в их пользу. Удалился серый. Мир превратился, сука, в черно-белый. Заводка в рюмку плюхнул валидол. Никита Гусев, ёпта, гол! А в овертайме, будто летний бриз, шайбу победную забил каприз. Все пели гимн, что запретили, и флаги, запрещенные под небо, взвились. Я видел все вот этими глазами. Такие матчи называют чудесами. Чиновники поздравили по-быстренькой друг друга. Хотя парней на льду в победе той заслуга. Плевать на критиков, что мозг нам всем ебли. Лишь бы Мельдоний в шайбе не нашли. Men ödevamın kurtoy yaşağı. Beni tanıyan kimi küçücü. Ben adım neme bağlamayı da isen onu. Seks bomba. Malades. Şimdi senim tanıyan ben kim digimi. Tanıyan. Like koymuyorsan şu video ölürün.